Na društvenim mrežama kruži poruka "Ne očekuj danas ništa, jedino se tako nećeš iznervirati". Zašto uvijek idemo u dan s mišlju da će nas neko naljutiti? Zašto je važno da naučimo da budemo fleksibilni i da i kroz takve situacije prolazimo mirnije glave? Pitamo mentorku za lični razvoj, našu Aleksandru Anđelić. Aleksandra, dobroveče. Dobroveče. Šta znači to uopšte biti fleksibilan? Pa jednom je neko pametno rekao da je mjerilo inteligencije sposobnost za promjenu. I meni se to jako dopalo kao jedna definicija u stvari fleksibilnosti. Tačnije sposobnosti da se prilagodimo datoj situaciji, da svoju reakciju prilagodimo datoj situaciji, iako to nije naš prirodni način funkcionisanja i naša prirodna reakcija. Pa recimo ako preko puta sebe imamo sagovornika koji se iznervirao, koji sad viče nešto na nas i slično, možda bi naša prirodna reakcija bila da se povučemo u sebe, da spustimo glavu, iako možda nismo ništa krivi, i da tako stvari ostanu, dok će osoba preko puta nas da se još više iznervira. Međutim, ako promijenimo način na koji reagujemo, ne da mi počnemo vičemo na nju, nego da kažemo što imamo, na taj način negdje mijenjamo odnos i postajemo fleksibilniji. A zašto nam je nedostatak fleksibilnosti i nam pravi problem u svakodnevici? Kako da to negdje promijenimo? Jeste baš pravi veliki problem i u privatnom i u poslovnom segmentu života, i kada mi imamo te naše krute stavove, tako ćemo i nikako drugačije, onda stvarno nastaje problem, jer je fleksibilnost neophodna da bismo vodili negdje neki pristojan i prijatan život, i svi ljudi koji su uspješni u bilo čemu kažu da im je fleksibilnost jako važna, bar u tom segmentu u kome su uspjeli. Sad, jako je važno da znamo da je fleksibilnost nešto što se uči, da se u principu ne rađamo fleksibilni, nego da vremenom, izučavajući razne stvari, proučavajući prije svega sebe same, shvatamo i shvatimo da nije baš vrlina to što smo mi takvi i ne mijenjamo se i nećemo nikako drugačije bez ovako kako smo naučili, već da jednostavno ta fleksibilnost, taj neki ples sa svijetom oko nas čini nama život lakšim, a ne drugima. Taj dobar ples je posebno važan i u poslu i odnosu sa kolegama? Jeste. Jako je važan. Recimo, istraživanja mnoga kažu da je fleksibilnost jedna od najbitnijih stvari koje se traže kada se neka nova osoba zapošljava ili jednostavno da bi osoba napredovala. Fleksibilnost je neophodna da bismo smanjili stres, da bismo odlazili na taj posao zadovoljni, da bismo izbjegli bolesti i da bismo u krajnjem radili taj posao onako kako negdje želimo. Jer recimo, promjene su nešto što se dešava svaki dan. Bilo privatno, bilo poslovno, u prirodi, sve se mijenja. Na promjene mi ne možemo da utičemo. Međutim, ako se naučimo fleksibilnosti, onda možemo mnogo lakše da hendlujemo svim jednostavno stvarima koje su dio današnjice i stvarima na koje mi uglavnom ne možemo uticati. A kako da se navikavamo na neko novo okruženje, nove ljude, nove životne situacije? Prije svega, važno je da znamo, to jest znamo, ali da prihvatimo da smo svi različiti. Da onako kako nam je bilo u prethodnoj firmi, vjerovatno nam neće biti u narednoj. Kako nam je bilo u jednom okruženju, neće nam biti u drugom. I da nije stvar u tome da je jedno bolje od drugog, već da je samo različito. I kada krenemo od toga da su ljudi različiti, da nisu kao mi, mnogo će nam biti lakše da se prilagodimo. I prilagoditi se ne znači negdje odustati od sebe, od svojih principa, od toga što smo mi, kakvi smo, od toga što smo mi po Bogu gradili. To samo znači da nalazimo lakši put da dođemo do nekih drugačijih rješenja, do ljepših odnosa i da jednostavno možemo sa kolegama ili sa novim okruženjem, kogod to bio u stvari, lakše da funkcionišemo i gradimo to nešto zajedničko zbog čega smo tu.
A to ipak ne znači podobavezno da moramo prihvatiti tuđe mišljenje, tuđi stav. Nikako. Nametnuti kao svoje. Nikako. To je također jedna stvar koje se ljudi često plaše. Ja ne želim da budem fleksibilan jer to za mene znači da ću ja pogaziti svoje stavove, svoje principe, ono što sam ja cijeli život vjerovao da će sad da se promijeni jer se ja prilagođavam. Apsolutno ne. Ja imam svoje mišljenje, vi imate svoje mišljenje i to je ljepota različitosti. Važno je da te različitosti prihvatimo i da ih negdje usaglasimo zarad viših ciljeva zbog kojih smo zajedno u nečem. A nekad previše fleksibilnosti nije dobro, na primjer u edukaciji, u roditeljstvu. Mislim da roditelji nekada malčice znaju da pretjeraju i da se u suštini to ne naziva fleksibilnošću, nego linijom manjeg otpora. Kako možda djeci da obezbijede sve neke blagodeti koje možda oni nisu imali u životu ili da ih puste da rade šta hoće, jer pobogu tako malo dijete koje se još nije razvilo zaključit će samo. Neće da zaključi samo. Naravno, ima i onih roditelja koji prosto žele da bude cool, što bi se reklo. Pa da, to je u skladu sa nekim modernim načinima vaspitavanja djece i treba djeci dati slobodu, treba biti fleksibilan, ali isto tako vjerujem da ih uvijek treba držati na oku jer roditelji su ti koji su ipak prošli djetinjstvo, a djeca nisu prošla roditeljstvo. Tako je. Ako neko odluči, evo na primjer ja sam danas odlučila da budem fleksibilnija, kako da to savladam? Šta bi trebalo da uradim prvo? Prvo je bitno da znate u odnosu sa kim ili čim ili šta hoćete, zbog čega hoćete da budete fleksibilni. Recimo, mnogi ljudi žele i znaju da bi bilo super da vježbamo, da nam je tijelo gipko, da tada možemo puno više stvari da radimo. Neki i vježbaju i zbog toga se bolje osjećaju. Međutim, mi često ne znamo i ne obraćamo pažnju na to da je jako važno da i naš bude fleksibilan. I ako želimo da naš bude fleksibilan kao što je recimo tijelo, onda je važno da svakog dana vježbamo. Možemo da počnemo od toga, recimo, želite da budete fleksibilniji na poslu, da ne mora sve da bude onako kako ste vi smislili, vi planirali, jer nema drugog puta. Ima drugog puta, samo što za njega ne znate. Ovako držite stvari pod kontrolom i mislite da je to najbolje i možda jeste najbolje za vas. Ali ne znate da postoji više, da postoji dalje i da može možda drugačije i lakše. To znači da bi u toku dana trebalo da dozvolimo sebi jednu dužu kafe pauzu. Između ostalog.